Stanovnici naselja Perušić, Benkovački kraj Benkovca u šoku su nakon što je ispred crkve Uznesenja Blažene Device Marije prošle srede uhapšen župan Don Darko Marušić, a iz njegove kancelarije odneta su 2 kompjutera, laptop, mobilni i USB-ovi. 39-godišnji Marušić je uhapšen pred vernicima u trenutku dok se pripremao za opelo i posljednji ispraćaj jednog župljana, piše lokalni portal Zadarski. Uhapšen je zbog optužbi za navodno seksualno uznemiravanje jedne 16-godišnjakinje. Benkovački gradonačelnik Tomislav Burić nije hteo da komentariše ovo hapšenje jer, kako kaže, sve što je čuo o tome je na nivou rekla-kazala. Meštani koji su hteli da govore za medije imaju samo reči hvale za uhapšenog župana, a jedan od njih je ispričao da je ovo bio 4. sveštenik koji je promenjen u tom malom mestu. Prvi se skinuo iz službe jer se zaljubio i oženio, drugog su baš policajci uhvatili u činu sa homoseksualnim partnerom, treći je ljubovao sa ženom u selu i evo sad ovaj. Ima nešto ovde očito, neka zla voda, rekao je ovaj meštanin. Danas oko podneva stigla je i reakcija Zadarske nadbiskupije na slučaju u Perušiću Benkovačkom. Nadležna policijska uprava obavestila je Zadarsku nadbiskupiju da sprovodi istragu nad Don Darkom Marušićem. Zbog delikatnosti situacije spomenuti sveštenik je razrešen svih službi u nadbiskupiji, navodi se između ostalog u saopštenju Zadarske nadbiskupije. Poručili su da podstiču sve osobe koje su ikada pretrpele bilo kakav oblik zlostavljanja da se jave nadležnima.